I veliki pozdrav svima vama ljudi, s vama Darth Vader, a kao što vi vidite, današnja tema ili ti naslov klipa jeste top 5 najvećih Dragon Ball Z ili ti Z likovaca. Inače ljudi, bit će u narednom klipu neka i od vaših tema koje ste vi predlagali u komentarima i koje ste naravno vi odlučili. Da pušiš kurac, to smo odlučili, pička ti materiju. Goku! Son Goku! Mesto broj 5. Pod peto mesto odmah bih zaokružio Dr. Giroa ili ti Dr. Geroa kako ga drugi zovu. Dr. Giro je proizvođač androida 17 i 18 kao i osnivač armije Crvene mašne. Jednostavno da se nije pojavio Dr. Giro ne bi se pojavio ni Android 17 ni Android 18, ne bi se pojavio ni Trunks, ne bi pomrlo toliko ljudi od strane sela kao i naš glavni protagonista Son Goku i radnja u Dragon Ball Z serijalu lakše bi se odvijala. Također ne bi postojala ni armija Crvene mašne. Mesto broj 4. Pod mesto broj 4 mogao bi staviti Sela. Zašto baš Sela? Zato što je Sela. Jednostavno nemam šta puno da pričam o Selu, sem što je i sama Cell saga mnogo odlična, kao i Cellove igre. Faktički, Cell je kopija svih likova u Dragon Ball Z-u, ima mnoge tehnike od glavnih karaktera, pobedio je protagonistu Son Gokua i jedan od najjačih zlikovaca, mislim šta pričati. Idemo dalje. Mesto broj 3 jeste čarobnjak Babidi. Jednostavno 100 puta ste vidjeli onog iskremenjavog čarobnjaka koji stalno viče ovo. Hehehe, Majin Buu! Da. Ako se pitate ko je dao onaj glas, pa ljudi, to sam bio ja. Babidi čarobnjak, veliki čarobnjak koji vodi Majin Bua! Eto ljudi, to vam je sama demonstracija ko je Babidi. Inače znate, on je ipak čarobnjak koji je oslobodio Majin Bua, najveće zlo. Tako da ljudi, ne bi mnogo da dužimo o Babidiju, nego bi ja krenuo odmah na mesto broj 2. Mesto broj 2. Kid Buu. Kid Buu ili ti dete Buu jeste nešto slično kao bog uništenja. Koliko je samo ljudi stradalo zbog njega, koliko je galaksija uništeno. Čak su ga Goku i Vegeta jedva porazili, to jest Goku. Mesto broj 1. Freeze. Freeze ili Frieza, međutim ja ga zovem Freeze. Freeze je jednostavno šta dužiti, čista definicija zla. I to bi bilo to ljudi što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, obavezno bacite like i subscribe, čisto da bi me podržali. Pišite u komentarima kako vam se svidio klip. A do sljedećeg klipa, peace! Goku! Son Goku!